Cibule, no mi znam. Kak je po stranini kečap? Evo. Gajbice da se poveli za doma. Gajbice da se za doma, ja se dalje kako ne se. Za krompira. Srbo! Daj masu i pici tu, Lopov. Kurva. Srbo. Kako je, Ferrari kapa. Srbo je, Zdaj na pol še to. Da imamo za 4, ne? ti boš mene u liču, Ja, čakaj, gledaj, jaz sem... Vsak dobi 50-70% hamburgera. Veš kaj danes služite? Tak je posel. Danes je posel. Zdaj delo tam u gostilne u Keršiću, to sebe. Evo, Tiste tu Keršića pa ropajo tam. Tam pa ropajo, zdaj govorijo črno, zdaj gre tam. Somići ćevape pečejo. In to za stoj. Tako prvošam sam da ne več kelno, majke moje. Ne da se vse. To ima to za jedno. Ja. Tako, gledam, še vod. Ja jače, ni 4 hamburgerov. A še to lahko? Ja, veš da mora biti pazi hamburger, ja. Da bo pošteno. Ja, gospod šef. Jaz 2 leta direkt mešal z rokami. Ne tamo bre, ovdje jebote Bog. Samo ti bre, jebote, tornuti je užival. Šef je Bre. mes vrnu. Kap meni bre. Halo bre. To. Čakaj, to ti Gasperu Zdaj, da bo sploh ga prerezal pravilno, simetrično. Če bo ove gun gledal, te nam nič. Moraš mu pripraviti. Evo to. Super. Še enega. No topli sandvič gre v Ilircu. Zdaj po Ilircu klobase iskat. Dogajanje pri Keršiću. Po celem Ilircu. Super, hvala lepa. Tako, koliko mesa boš imel ti dati prigor, koliko je prerezal? Ja, po navadi bi bilo 0,15. Ja, jaz imam zelenjavnega. Je, dobro je. Vzami si enega. A če ni prerezal? Čisto dobre rez, glej, meni je pustil 80% več. Jebote. Dobiš topli sandvič, gori. Evo ga. Nekak pljeskavica dela. Srbo. Kako meso imate to? Da ti preveč dovoljko,
treća vojka, Da, da. zato sam isto bio. Rumunjski konj. Vidi kako mu ide roke. Ja bih svoju. To mi je dobro da imam neko veselo sam djela, to je u redu. Pa more da pouči to. Da, da.